Directional naman si Randam Blotante. Budi media lagi. Apa nih? Order lang ito. Oh. Si kami pinili anta council pen dak hardly hai det. Kopi situ pala sa buta. Lade ka tharle hai hege chini lo ke di. Lage alang litum ke bongo senari deng si ko. Bongo sena pen bihari tum a vote pen si election ke hai alang litum. Lama se alang litum tharle hai det lo. Lahelo itum tribal atum an la pen khilonjia khomia la pen adivasi atum an jelang pet pen jong si litum election pape hai hete hala election ke hai tum tharli unji lage lo long si tok Pamu hetalan pen jing bar ikrepo. Nani tuma pan da semet kedam tang por bot PGR bijara ka chesam mang participate dunde. Tame non bang nani tuma bang se issue kan pon ke nani tum la ke ratchari ali ke changye pansi ya bang so aku tik bang kan pon se aku itu kok masih lage ni litum ke jiklo jon clear fragment si ni tum a program ki tik lage hala jiklo jon clear fragment me jiklo pen si ni tum ya pinia program ki tik kan te hala so pen si la anda claim ki pun tum pu at lage athima election hotke de election hotke alang litum pulo election hai lo te tangdet lo te eviction ji pulo election hai de mar bang eviction se de age election ke hai tum se eviction ji kente la hello APSLC supporters la pen protester tuma kham khang at la sila so ko thak ke si ko. La ke ilitum neliga fere neliga chini ke bongo sena RSS atum phan bihari atum phan ka fere pen joksi Mona Chauhan phan ka fere pen la pen Pawan Kumar Rai phan Ojit De phan ka fere pen joksi alang litum eviction hai hedet la pen ne litum phan pini meeting pe dolong leja kam ke claim la alang litum pen Nani tum next agenda ko pe ko sa. ne litum agenda ke la awareness program ke do bompo ni tum ke claim bompo la pen ke ason doi la non ma ke nang than et un ne det la bang ke ba nang than no dak lo non ma ke ne litum memorandum president of India fancy ka address la phan ke loji pulo tante DCC lo nang ji la se ne tum DC long nang pi la pen ke akopian ke CM Pantalupo la pen APDCL Pantalupo la pen ke Home Ministry Pantalupo Governor Pantalupo pen President Pangalupe itu kan demand ke lagi mo pen tan yelo autonomous state de mathatha ningkan phokep ra pho ta so selu article 244 egetu to ta ili tum ke thek the pen jok an ta long le election ke hai tu mangai hang tu thek thedet ke hang thek tu mangai election da hai tu thedet la pu yo se plang tu mangai ama da pu la ben ma ting long le bin hen lo PGR bicara pucak tanah itu tu PGR pucak tani tu Arni si heta dua iklo lah si tu nang tum deposit tu ni keder loh ada ke hala ke bang anu ka pre tum se claim athema tuliram rong hang si tipu ke di Arni si protest arni si pro ni si bang pharohini muti ke toy dut bomati poisa ta alang li si grab dun bomati ai BJP long e bang opilo ni VGR ni si ta pini videt lo gan de pa ye chok pa ye theng wore ni li tu nge che chok se theng ning dok de ke akam si ke chun nai la si aina ting si ke claim nai high command ta ke sila high powered committee ke claim nai akam da hadak law long tok te le law long to ande council hello state of Assam lo pudha ke da power land and revenue apu thak ke alang litum lo claim nang po Angke sir, pini laso memorandum kasamit RG ding pik kasin itum kar julong lo. Cita pini bang armung kom he kopi pone. Armu kom hek atheke chisik pe melo ka de itum ta wang lo amat alang litum a gari ka dop ka pe mane khang thip bange ha amtereng chinthong sorphan amria sorphan amtereng long khang thip bithung sorphan khang thip koplia long hamrem dah amreng sorphan khang thip hamren sorphan khang thip ha wo thatlang so long la pusan yu bi la ben pu na thu kajironga na thu khang thip ha siloni jan khang thip la ben dilai men along ka prek la pu yu khang wa dat pu parokhwa long an ta khang la dok muka bethi ben bukulia bethi khang lap lai lo amuni ke sir non ke nang tum ke hem prek puthak si top priority lo la si nona bang ke six schedule ke si themu ke rong e than thelik lo bo non ke hem prek si nang vek pu si than vet pu bo la ke six schedule themu pu yok ta than the ke nang tum ke aprang ke la si dam bom ke nang tum ke
Temu popot kali dia. nang tung ke non ke hemprek si chelar tu phi ka son lo la sila Kali so lo ke celar kali lo nang litung ke cini si chok cela. Anang le hala 6 schedule tek tek autonomous state aveda ji ke. nang tung ke non ke hemprek si top priority aprang 6 schedule ko lo Mandalo. aprang bene kali sir Kalang lo nilitum neli 2016 arni HSDC apan neli ki putekang neli hadak sidol la sahut. Itu autonomous state ke hang bom lo amat ke hang abatai tin 6 schedule power bang je than chet titi je surrender de titi lasi autonomous state hang vek na polong vek ni sedala ke hang unhut autonomous 6 schedule power bang je surrender nang ni ai chini ne de sa mo si je surrender bom lo lasi ka pa chini nang ya phan ni tum claim nang kok lo 6 schedule article 244 a long e tok do kente 6 schedule paragraph 20 pensi autonomous state claim ji pada ka tok do ke nang litung ke tek ke pen ojoksi 1995 aning kan long le aronta input to ang we to that loke alienation of land itu 6 schedule ke tek ke por loke laga ante sir non tribal phan deletion bang ke de lo lang nang lita ke tek ke bang lo la si hedi sir non tribal phan deletion nang ibu ga de lo 2011 aning kan sir non tribal phan deletion bang ga de lo 2011 aning kan non tribal phan deletion bang ga de lo sir 2011 aning kan MOS ka so here hot hala so hot paragraph 2 sa paragraph 7 apot ke jiwar tu choromat state election commission pan power chipi det ke di more power hang po Sir, power non-tribal- ke do ane jiwar tu sir non tribal issues bang ga de lo non tribal atumben nitungi pubom lo kai non tribal issues bang non ta sir ka ke thanai kang thanai tu liram ro non ke issues bang ga de lo nang tung yan ta ha nang ing thanang ji bu ga de lo non bang ke ing than po lage Nang tung ka vi ke lo. kang than ni tha me ing than war chogi ma allo salam na langu kalang ala tuma issues bang ga allo de salam na lo langu issues bang ga de paragraph lo 2 sa paragraph 7 ne tu liram rong hang long si dulu le Nang tuma issues bang ga de lo son allo salam le tike ing than no nang tuma issues bang ga de jong lo si ing than war me pute nang li people ing than war re de ing than no nang li nang tuma issues bang people se de lo nang tuma issues bang ga people se de lo nang li nang tuma issues bang people se de lo un e Nang itu may issues bang people se de lo kalang lo allo salam le det ke nitum high court bene nitum order che be pass lo kente nang tuma issues bang people se de lo sir non ke dolo lage allo salam le det nang lita pon lu nang ni allo salam det tikke administration ke claim administration ke di law pen se claim government ke administration man lo claim po lagi election ke hai tu law people salam le de te nang tu ke hang he de lo boro no bang ke hang lo hang he sir non da issues bang ga ke lagi tok elo memorandum long ta tu paragraph 2 sa paragraph 7 pu tok lo ka awareness bang people ni de lo sir tung pude lo paragraph 2 sa paragraph 7 pu lo te pilo dak si de lo dak si de lo dak si de lo adema amending thanji pu lo te a lo long tok te pin lo si ka kang than po ko bu si kang than nun po tuliram lo hang than non te Sir, I choose bang tung dai ke lo bang sir than te a lo ta selam le te issues bang nang tung people se awareness bang de lo sir tu paragraph 2 sa paragraph 7 hello issue lo like kaita ni tu do ver lo abi sir non phong nang tuma ve de subai bon sir kali awareness sang tum rong long ki than tap bang people sing ton ti ko sir nang lita po an lu nang ne kali sir hala bang nang than re no nang tum abang issues bang people se change phalo sir son lu nang ne lo yo article 2 paragraph awareness sang tum rong long ki than tap bang people sing ton ti ko sir nang lita po an lu nang ne kali sir hala bang nang than re no nang tum abang issues bang people se change phalo sir son lu nang ne lo yo article 2 paragraph 7 sir issues bang nang tum changes bang son si de ko mo la so bang sini nang issue ta change si lo ti lagi tu paragraph 2 sa paragraph 7 mandate odama la 6 schedule long si tu seta so bang awareness sang tum nong epi de sir thek long le pin le tok ti de sir nang tum la so sir la so awareness bang tum rong long boni ki de la so awareness bang nang tum boni ki de sir nang li chi pi lu nang ne ndai
nang lita cipilu nang sir kumalu ilu sir nang lilo nang te awedet tu nang lipu bom ke konalo sir nang li ni phan akili punai pu laki ke mati Nang tum awareness people si pi ke dal sin nagar ju ke sir sir la bang ke nang litum pini do ma nang arju ji sir nang li people si ni le question mang nang thak ke sir sir nang li people si question nang thak ke sir ni awareness nang tum people si awareness nang tum people si pi ke dal nang tum issues nang people si change arju hai hede awareness nang lipan paper template singon ke nang ji because paper arju hai hede nang li tuliram aprang sik tuliram si nang toy dun bodi nang li ali tuliram li bongo sena sina toy dun nang li lagi bongo sena nang li ke bongo sena nang li nang li ke bongo sena 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 down with bongo sena aprang sik tuliram si nang toy dun bodi aprang nang li ali tuliram li bongo sena sina toy dun nang li lagi bongo sena nang li ke bongo sena nang li aprang nang li ke bongo sena 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 down with bongo sena